Začenjamo novinarsko konferenco po tekmi 9. kola Lige za obstanek Admiral pred ABA lige, Krka 65, Zada 75, gostujoči trener Daniel Jusup. Kako ste utakmice? Pa mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, mislim da smo u obrani bili dosta dobri, osim onu prvu četvrtinu kad je Krka zabijala baš u zadnjim sekundama, par puta smo primili koš, onako, to mi se nije svidjelo. Međutim, konstantno po meni smo igrali jednu izuzetno kvalitetnu obranu, tako da smo njima spustili postotak šuta. Naš postotak šuta za 3 bio dosta visok, znači skoro 43%, što je odlično. U skoku smo bili dominantni, tako da, eto, priveli smo utakmicu relativno mirno kraju, tako da, eto, veselimo se svakoj pobjedi, tako i ovoj. Ona je 12. u ovoj sezoni, tako da smo sad sigurno u gornjem dijelu koje lige za opstanak i čestitam svojim igračima. To. Hvala. Ove. Torej, nadaljujemo z novinarsko konferenco, domači trener Dejan Jakar. Ja, zaslužena zmaga Zadra, čestitam jim za to, oni so bili razen prve četrtine boljši nasprotnik. To je definitivno ekipa, ki z malo sreče bi si zaslužila lahko igrati tudi zgornji del. Oni so izgubili, celo smo 4 ali 5 točk v zadnjih sekundah, 5 tekem v zadnjih sekundah, tako da definitivno ena odlična ekipa, dobro vodena, čvrsta, agresivna, mislim, da je tudi obrambno najboljša v tem drugem delu. 5. zmaga zapored, tako da nima kaj. Mi smo se probali pripraviti maksimalno, igralci so se zborili do zadnjega, ampak enostavno danes je bil Zadar boljši. Že ga da?